متاسفانه از بازی برآمدید، میبخشید. ای چیکار کردی تو؟ اعتراض نکن کمال، از بازی برآمدن، معذرت میخوام. حاضر من تو رو ملیس غالب مسابقه بعد طاقت زیاد هجری و سنم میباشد. هورا ما غالب شدیم. میایم عزیزم. خدای مهربان شکری به اندازه میکنم. ما زیا زهرا لبای زهرا زیا گوش میکنم زهرا تو گپ زده ایستاده ای زیا این تنها زیا میگوید کو زبانش گشوده نشده است. اوف. ما این چخل میشودن در راه درستیم رفیقان، در راه درست. ادرینالین رو باید زیاد کنیم، حتما زبانش گشاده می شود. اوف باز مسابقه میکنیم اگر. زهرا باز کنده را رها نکنی. با خدا که من از مار بسیار میترسم. وقتی که مرا به نزد مارها فرستادی خوب بود کو؟ افلاس. چی خیره؟ من با دلم گپ زده میتوانم. از همه زور تو هستی ملیس بین. من براحت هستم. انیق در این مسابقه تو غالب میبرای دختر. با پیش. بله مرا تعریف کن. وقتی که به نزد مارها افتی بعد میبینم تو رو. سنم جان نمیخوام که خودت را اذیت دهی. طاقت که نکردی خودت رو پرتاب. چی گفتن میخوای هجری؟ تاب نمیارم؟ یا اینکه تو مرا فربه گفتن میخوایی؟ که این گپ رو گفتم. سلطانم برای تو راضیم که به حوضی پر از مار بیفتم، از بلندترین قله ها و زمین بیفتم. تو دستانت را خسته نکن، رها کن کنده را. من بیفتم به آبی خنک افتم. رها کن سلطانم. ای ملیس دیگر طاقت ندارم، با خدا طاقت ندارم. مادر رها کن از برای خدا. گویا که تو میافتیده باشی. نامزدی دیوانت میافتد آخیر. ای ملیس ای عزمی، ای جنابی عزمی، دیگر طاقت ندارم. سلطانم پدر زهرا هرگز رها نکن. زیا معذرت میخوام. زیا گپ زد، با خدا که گپ زد. هجری من دستانم رو حس نمیکنم. ای تمام سنم جان خسته شده باشی سرد من میافتم. خاموش گفتم من غالب میشوم. بسیار خنده و ورستی سنم. تو فکر میکنی که غالب میشوی؟ خودت رو نشان ده ملیس. از همه با قوت تو هستی. سنم در نزد تو شانس ندارد آخه. البته. چی شده ایستاده است؟ ملیس احتیاط کن، مستحکم بدار. کمال دستم میلغزد. بخشش میپرسم. ملیس خدایا شکری به اندازه به درگاهت. شکر که ما را غالب کردی خدایا. خوش جفتی سنم و هجری غالب آمدند. خرسک به افتخارشان. هجری من غالب شدم. هجری من رو دیدی؟ من غالب شدم. تمام سنم رها کن. غالب شدیم تمام. من غالب شدم. من عزیزم من غالب شدم. فهمیدیم سنم پایان شود. اما چمپیون منم. من زیا معذرت میخوام. زیا مهم نیست جانم، مهم این که تو گپ میزنی. پروا نکن. زیا معذرت میخوام. زیا آخر گفتم که مهم نیست. آخر تو پروا نکن. زیا معذرت میخوام. زیا آخر گفتم که چیزی نیست. زیا معذرت میخوام. زیا چه خیلی؟ چی گپ است برادر؟ تو تی بر این یک گپ رو تکرار کرده میایستد. نه تا حال زبانش گشوده نشده است. یعنی زبانش برای دو کلمه گشوده شده. زیا معذرت میخوام. زیا رفیقان
در راه درستی میگویم، در راه درست. ادرنالین را بسیارتر، باز بسیارتر زبانش را میکشایم، موفق میشویم. باز مسابقه باز بازی میکنیم مگر مونده شدم آخر. آخر خسته شدیم عزمی جان. سلطان من چیکار کنیم؟ زود زبانت گشاده شود. زیو معذرت میخوام زیو. رفیقان به خط معرا هر کسی که یکم میرسد غالب میشود. با پیش. تزدم حقیقی منم. از سه برانه میگذرد. زود باش عزمی جان، زود باش جانکم، زود باش. چیکار بکنی؟ ناخلاف شرده بکنی، از پدرت پیش میگذری. پدر اجازه ده، تو رو گذارم. نامعقول کردی. زیو ما غالب شدیم زیو. نه جانم به خدا تو را پرتافته میروم. آرامیست. زیو آرامیست. زیو خوب هستی؟ خوبم. باز دیگر چیزم گفتی کو یا گپ زدن را شروع کردی؟ گپ زن. خوب هستی زیو؟ وایداد باز به این نشست بیدی. یکون چیزی دیگر بگو آخر گپ زن کنی. خوب هستی زیو؟ خوبم. یا خدایا. عزیزم ما خالی برآمده ما. میان مشکست سنم. هجری تو باز مرا فربه گفتن میخوایی. ما اینجا در مسابقه بازی داریم، تو باشی عصبی مرا خراب میکنی. آخر من چی گفتم که چمپیون شدیم یا خورسندی ما کنیم؟ غالب شدیم. چی کار کنم؟ پدرم است، گذشته نمیتونم. کاش او غالب میشد. در جوانیش توربو بود، حاضر باشد دیزل شده است. ما خط مرا رو گذاشتیم، دویم شدیم جناب عزمی. خط مرا رو گذاشتیم. مرا با گپ گرفتی، با گپ نمیگرفتی یکم شدم. خوش رفیقان، به آخرین بازی که ادرنالین زیاد دارد آمده رسیدیم. البته که در این بازی برای زنده ماندنتان باید شریکانتان بسیار با دقت باشند. زهرا اگر در این بازی گپ نزنی من میدانم زبانی تو رو چه خیل کشایم. از پشت تو شده همون میمیریم. خوش اشتراکچیان عزیز، قاعده های بازی بسیار آسان است. اگر هر نفری که سبی بالای سری شریکش را رساند غالب می شود. اگر یگان وضعیتی ناگوار رخ دهد، اگر یگان کس تیر خورد، دکتران و طبیبان در اینجا آماده هستند. همه آماده هستیم؟ نیستیم. عزمی جان با من نه، با سه باید رسانی. با دقت باش جانم عزیزم. هجری بسم الله گفته بی پران فهمیدی؟ زیاد معذرت میخوام. جناب عزمی آماده هستید؟ تیرانداز حقیقی منم. یکم شما تیر می اندازید. عزمی جان با دقت باش. عزمی جان جیگرم با دقت باش، میترسم. ای دختر گپ زن، از پشت تو میمیریم آخر ما. زیو معذرت میخواهم زیو. ای من زبانی تو رو خدا رو شکر زنده هستم. مادر جانم. بسم الله الرحمن الرحیم. حقتون رو حلال کنید رفیقم. زیو معذرت میخوام زیو.
خب هجری رو بین. وای هجری رو ببین. ماشاءالله ماشاءالله با قوت ایمان پراند. سیب میخری؟ غیر از دیوانه دیگر همه به سیب رساندن. من هم باید رسانم. خوش زیا نوبتی تو است. زیاد معذرت میخوام زیا. خاموش باش، آخر دقتم رو پریشان میکنی. اکنون نوبت دخترها. تیرها آزاد است. تولین میتوانی پرانی. شرم نکن پران سلطانم. تیری که تو می اندازی راست به قلبم می رسد. منتظرم. سلام و درود به پایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل تاجیکان روی دنیا، مهاجرانی که این لحظه ما را میشنوند. الهام جان شادی هستم با تخلص مگم و کوچکتر و کسانی که میخواهد که گرانسای قزاقستان مسکو را گذر کنند. شما میتوانید که با این رقم های تلفن زنگ زنید شرکت محیدین از کانال تاجیکس پروداکشن سخن کنید. البته کمپانی محیدین شما را دستگیری میکنه به وقتی خوش، با سر بلند با خنده شما را گرانسه برده با سر بلند میارند. کسانی که یعنی که حجت ندارن و پیش ماشین های گرانسه گذر آمدن نمیتونن، البته شما زنگ زنید ای تایدم اومده شما را میگیرن. برای شما سر بلندی سرفرازی تمام میکنیم. خداوند یار و مددگار شما. پدر؟ دکتران در حال او را از نظر گذرانید. گپ نزن. خاموش بی تربیه. کاری خودت را کن. شد بچه ها. هیچ گپ نشده است. تمام. همش زیر نظارت است. مسابقه را ادامه میدیم. رفیقان مشکلی نیست. ملیس جان شرط نیست که به سیب رسونی. تو ما رو به این هم در دلم پرونده ای، در قلبم. گپ رو کم کن. حلالت باد ملیس، دلم رو دو پاره کردی به خدا. آرام باش صنم جان، سیب در اینجاست. هجری نترس، تمام عزیزم حاضر میپرونم. خودت میبینی می آید. معذرت میخواهم زیا. پرونده نتوانید.
زیو معذرت میخواهم زیو. پران مرا پران، از این عذاب جانم خلاص شود. پران دختر پران، از کلتکل از جانمون خلاص می شود. زیو معذرت میخوام زیو. ای دختر شوخی کردم من. استادم را کشته. جنابی داور التماس گوش کنید. دکتر با ما گفت که اگر زهرا ادرنالینش زیاد شود زبانش گشاده می شود. التماس با ما یاری ده. خیلی یاری میدی. آخر این خیلی شوک هیجان یگون چیزی گوید که ادرنالینش زیاد شود، یعنی که بالا رود بالا. فهمیدم. زیو من زیو معذرت میخوام زیو. رفیقان اینجا رو خالی کنید. هر کس کارش رو کنه. لطفاً خیزید. اینجا رو خالی کنید. اجازه دید کارمان رو کنیم. با اجازتتون رفیقان دور شوید. یا خدایا. رفیقان متاسفانه جناب زیو رو از دست دادیم. زیو معذرت میخواهم زیو. معذرت میخواهم زیو. ای دختر اینجا دوست داشته‌ات مرده است، تو باشه حالا هم زیو معذرت میخوام زیو گفته ایستاده یا؟ استاد زیو مرا تنها گذاشته نرم زیو. آها به فکرم زبانش گشاده شد. زیو مرا تنها گذاشته نرم زیو. مرا پرتفته نرم زیو. نمی شود، باز به این کلمه چسبیده. ای زهرا چرا مرا میزنی؟ آهسته مرا نزن. زیو مرا پرتفته نرم زیو. ای ایستا خیر به یگان جو نمی روم، مرا میکشی تو نزن مرا آخیر. زیو مرا تنها پرتفته نرم زیو. ای باز همون حرفای تکرار با تکرار، باز همون گفا. یک رهایم کن. یک سویست کافی است آخیر کافی. یک سو تو هم آخر گرد بزنی. زیو معذرت میخوام زیو. با کجا رفتی نودم؟ جناب زیو یک طرف ایستا. خودم را میکشم. چیکار میکنی؟ با خدا خودم را میپرم. استاد چیکار میکنه؟ چیکار کنم هجری؟ در دنیایی که زبان زهرا گرفته زندگی کردنم حرام است. زهرا زبانت را کش آخر گپ زد. این آدمی بیچاره دیوانه شد کو؟ به این هم او دیوانه بود، دیوانه تر شد. زهرا کنی گپ زن بین اکی زیو خودش رو برای تو میکشد. الویدا زهرا. زیو ایست نپرام. زهرا اگر این گپ رو باز میسی توتی تکرار کنی من خودم را میکشم. خدا. زیو تو چی کار کرده ایستاده سلاحت را پایان فرار التماس. زهرا؟ زیو رها کن آن سلاح را. زبونش کشوده شد کو به خدا. زهرا زبانت کشاده شد مگر؟ ینگه تو چی ها گفته ایستاده ای؟ آدم خودش رو کشته ایستاده است، تو باشه چون چی ها گفته ایستاده ای؟ خدایا خدایا. غالب مسابقه معلوم گشت. غالب مسابقه جفتی هجری و سنم شدن. این چی خیل شد؟ چمپیونی حقیقی مایم. زهرا از اینجا میرویم جانم، با تو باید خصوصی صحبت کنم. زیو معذرت میخوام زیو. زهرا؟ شوخی کردم. رفتیم. جناب کسانی که برای کشتن برادرتان به جنگاور یاری دادند اینها هستند. تاتاکیلاس، کمال سیاه،
کنان دیوانه، نمیک، شرف، کمیسر اونال، کمیسر لوند، هجری، عدنان جسور، بابای قادر، شوکت، همتان را پاره میکنم. سردارم سمی در ایرپورت گریختنی بود که سپوریش دادم در قبضن آوردنش. سمی گفتی؟ در پس پنجره محکمه. کنی رفتیم؟ رفتیم. ها ابله تو باز سقراط یک جای کار میکنی؟ تو چه خیلی آدم بیشرف بوده یا؟ تو چه خیلی آدم بوده یا؟ اکای اونال سقراط مرا مجبور کرد. مجبور شدم. از برای تو شده من بهوده از پسی کلتاکیلس دویدم. اکا کلتاکیلس به این هم جنایتکار است. به خدا باور کنید. ای رب گم شو. اکا سقراط را کلتاکیلس کشت. گناهکار است. انبار را هم او ترکاند. اکا بعد ترکیش برآمدن او را خودم با همین چشمانم دیدم. ای بدبخت سقراط در آن ترکیشی که در انبار شده بود نمرده است. کدام آدمی پیش از ترکیش در مابین قاش دلش پرانده است. سبب مردنش این است. شود و خیرکه اینش رو هم او کرد. البته پیش از ترکیش من صدای تیر سلاح را شنیدم. بعد از اون ترکیش شد. میدونستم لوند، میدونستم. به خدا دیگر هیچ صدی راه نیست. سومن را گرفته می آیم. در حال خانه‌دار می شوی. مثل شوخی سمی خیلی نه؟ آخر زیاد مثل خوب از بسیار خوشحالم که بنفشه جون باید میدیدی که اکا چه خیلی مسابقه میکرد. میدونی که در پشتش مرا سوار کرده 100 متر دویده رکورد گذاشت. اکا راست میگوید؟ البته که راست میگویم. بنفشه جون میدونی کاش مرا هم در مسابقه در کنده آویزان غالب شدنم رو میدیدی. تنها به خاطر آنکه هجری به حفظ مرها نافتد گفته کنده رو این خیلی در آغوش گرفته. به دست با پنجه چیکار میکنی؟ سوخت ایست پایم را سوزانده. اکا خوب هستی؟ پوف کن بنفشه. خدایا سوختمه. چیکار کردی سلام از برای خدا؟ آخر سوختی پایت رو آب شپیدم. ای آتش بود که آب شپیدی. اکا این دختر تو رو میکشد. او به دست و پنجه است. از این دختر جدا شدنت لازم. واهی نکن بنفشه جان. چیزی نیست. خوبم. همه آدم این خیلی خطاگی میکند. اکا تو خوب هستی؟ نمیفهمی مگر این دختر بسیار خطرناک است. هجری یک لحظه نمی آیی؟ نه اکا جان نرو. در اونجا با تو باز چیزی میشود. بنفشه در روشخانه با من چی میشود؟ نه اکا نرو معلوم نیست. بنفشه گفتم که واهی نکن. اکا салому дуруди бепоён ба кулли мардуми шарифи тоҷикистон, ба кулли муҳоҷироне ки аз ватан берун ҳастанд. салому дуруди моро бипазиред. илҳомҷони шодӣ ҳастам ва ногуфтанод ки ба шумо як ширкатеро пешниҳод мекунам ки ширкати бовариноки ба ҳамаи чиптаҳои худ яъне ки кафолат медиҳад. ширкате ки дар тамоми гӯшаву канори федератсияи русия, москва, подмоскво ҳузур дорад. шумо метавонед аз ғарибӣ ба ватан, аз ватан ба дигар гӯшаву канорҳои рӯи дунё яъне ки сафар доред. шумо ҳатман ба ин рақамҳои болои экран занг занед. албатта ба шумо дастгирӣ мекунанд ва одамое ки оилавӣ сафар мекунанд ҳатман 35-40% скидка карда мешавад. ширкате ки 7 сол шид фаъолият дорад, боваринок. худо нигаҳбони ҳамаи шумо. вайбер, ватсап, имо, тамоми чизое ки дар ин болои экран мебинед шумо метавонед муроҷиат кунед. худо нигаҳбони ҳамаи шумо. омадам санам ҷон. هجری جان
ман шустушӯ кунам, ту обгардон мекунӣ ҷонам? албатта ки мекунам. ҳиҷриҷон, ба фикри то мо ҳам ҷуфти бисёр ширин нестем агар? мисли себи дупора ҳастем мо. ба фикрам якдигарро комил мекунем. ё худо! ҳиҷрӣ, чӣ шуд? дар поям шиша даромад. Ист наҷон, ист бинам. Бист ҳиҷриҷон, ист. ака чӣ шуд? бунафша дар поям шиша даромад. вай, ман нафаҳмидам, аз дастам лағжида афтид. Тамом. Ист. хуб ҳастӣ? бунафша, ист ман бубандам. рав аз инҷо, ҳай акамро мекушӣ. ту чӣ хел духтари беҳунар ҳастӣ? каме бодиққат бош. вай, ман бисёр зиқ шудам. аз ҳад гузарондӣ. рав дар хонаат зиқӣ кун. ака магар ман мехоҳам ба ҳиҷрӣ зарар расад? ногаҳон шуд ин кор. аниқ ногаҳон шуд. чӣ кор кардӣ бунафша? духтарро гирёндӣ? чӣ кор кунам ака? ӯ туро мекушад. ҳарду шумо бисёр бад ҳастед. қаҳр кардам, меравам ман. майдачам, чӣ кор кардӣ бунафша? қаҳр карда рафт. чӣ кор кунам ака? бигузор равад. аз мурдаи ту хубтар аст. намешавад. ман бояд рафта дилашро ба даст орам. сафсата нагӯ ака. майдачам, санам. зиё, лаббай. ин хел бошад рӯзи тӯямонро муайян кунем. хуб ҷонам? мекунем. ман ҳам ба зодгоҳ ҳамон рафтам. бетул ва суманро гирифта меорам, онҳо ҳам иштирок кунанд. мешавад ҷонам. бисёр хушҳол ҳастам ҷонам. медонӣ ман ҳам дигар ҳеҷ кас садди роҳи тӯи мо шуда наметавонад. худо паноҳ диҳад, чашм нарасад. зиёяст на? бигзор биёяд, ҳеҷ гап нест. озод шудам охир. зиё, рост ба назди мо меояд. бале, ояд, ҳеҷ гап нест охир. зиё, силоҳ баровардан. чӣ гап бошад? зиё, давида истоданд. ё худоё, аҷабо, инҳо фаҳмиданд ки суқротро ман куштам. чӣ? суқротро ту куштӣ? не накуштам. часпо часп кардем ки мурд. зиё, гурез, зиё, гурез, зиё. келас беставон. зиё, гурез. акавнале то ки сари кардиша. исто, таслим шав. чаро он одамро куштӣ? не накуштам, худамро муҳофизат кардам. бешараф, куштаи охир самӣ дидааст. самии бешараф. вой пинҳон. рангсам ба қами давме. ист мегӯям, вагарна мепаронам. сардорам масҷид даромад ку. ҳазрати домуло худованд намозои хундагида қабул кунӣ. мардаки қад биланди бурудгӣ занадид. мардак чида гуфтасаме? калбат ҳот буд, чӣ буд рафти? сардорам, ҳамин карта клас буд ки саллави ҷелак пӯшида рафтем. бешара, ба мо сеҳри поп гуфта чиро нӯшонди одами паст. акаҷон, ма як се чор намуди дигараш ҳам медонам. илтимос адумум надавен, ма ҳал мекунам. чил ҳал мекунӣ? инҷа биё, нагурез. бахшиш ҳазрати домуло, мебахшед.
بخشش جناب پاپ. شوکت تو اینجا چیکار میکنی؟ برادر تو چیکار میکنی؟ چیکار کنم؟ چون همیشه گریخته ایستادم. کلاس کی میگریزی؟ مرا یکسو گذار. باز کنعانی دیوانه است اساسا. یا خیر من کارو کلانتر کردم. بابای قادر. بابای قادر گفتی؟ آشنا تو چیکار داری با این بابای قادر؟ بدبخت ای من خواست که دخترش جادوگری کنم. میفورش که همون دختر لینگدروزش ایداملا هجری جدا شود. در یک سکند تو فکردم دادمش. بدبخت مرا خورده. آشنا سرت را در این بلا گرفتار نکن آخر. با کدام طرف میگریزی؟ طرف قبله. خب من هم با اون طرف میگریزم. یک جای میگریزیم. یا خدای آمدن. سردارم او طرف گریختن. ایستید. کمیسر اونال اینجاست. پاپم قطیش گریخ رفت. چه علاقه دارد؟ کلتکلا دنبالای ساخته است میگریزد. پاپ چرا میگریخته است؟ ممکن امور هم پاپی ساخته باشه. کلیدال زود باش. اوه تو جواب این همه رو میگویی. санам бунафшаин хел гуфтан намехост вай нияти дили туро шикастан надошт. лутфан даро кушо гап занем. дигар бо ту гап намезанам иҷри. ту ҳамеша пушти хоҳаратро мегирӣ. санамҷон аз барои худо даро кушо суҳбат кунем. санам намекушоям, фаҳмидӣ, намекушоям. ту ба назди хоҳарат рав. бе ин ҳам ту маро дӯст намедорӣ. ту ҳамеша тарафи хоҳаратро мегирӣ. субҳаналлоҳ. санамҷон илтимос даро кушо суҳбат кунем. санам истед бачаҳо. шумо чӣ кор мекунед? кани ниқобҳоро кашед. аҳмад, бачаҳо, чаро шумо ҷанг мекунед? аввал онҳо саркарданакаи ҳиҷрӣ мегӯянд ки хаёли аз ҷанговар зуртар аст. мо гуфтем ки ҷанговар зур аст. ҳозир ман онҳоро мезанам. акаи ҳиҷрӣ либосҳои ҷанговар тамом шуд. мо либосҳои хаёлиро халидем. бачаҳо мезанем онҳоро. истед кани бачаҳо истед. бачаҳо ин кори кардаатон дуруст нест. шумо ҷанговарро нодуруст шинохтед. ҷанговар барои аз ҳама боқувват бошад гуфта намеҷангад. пас барои чӣ ҷанг мекунанд акаи ҳиҷрӣ? ҷанговар ба хотири адолату инсоф ҳаракат мекунад. ҷанговар ҳаргиз касеро бегуноҳ намезанад. барои ҳамин шумо ҳам ба хотири шӯҳрат наҷангед. бачаҳо шумо бошед ин либосҳои хаёлиро бароред. хаёли одами бад аст. акнун нағзакак рафта бозӣ кунед. мустафо, билол, бурҳон, аҳмад маро фаҳмидед шумо? хайр бачаҳо, то бозид. аҳмад, кӯдакҳоро ғам надеҳад. ба амри маъруф дер кардам. газап ҷи. گوش کن. نبر. شوکت بنزین تمام شد. فی خدا لعنت کند. رفتیم باز اینجا به دست اونا نفتیم. بو بچه یک جوه کجا میشد؟ خمارخانه است. خمارخانه؟ بچه گفتن کازینو رو بسته بدن. باور که برادر من باید بازی کنم. کدام بیشرف پولوی مرا ای پس کریسل دیزده.
бояд бозӣ кунам пулдор шавам. Шавкат, сафсата наго хабшин. Унал аз пасамон аст. аз пасамон не, аз паси худо. ай паси ту ки ҳаста ҷавоб та бигӯ. ман рафтам. ака, поп омадааст. омада бошад омадан гирад. чаро рӯи рост мегӯӣ беақл? не ака, попи ҳақиқӣ омадааст. чӣ мегӯя? поп боз сохта ҳам мешавад? ин аз куҷо баромад? ин казиноро кайк шуда? ҳам қаёд кардам бозиракӣ. ҷаноби поп, ту роҳатро хато омадӣ ба фикрам. не дарагои моя правильно приехал. ҷаноби поп, дар насрониҳо қиморбозӣ ҷоиз аст? син мой да я ҳафта бор ҷоиз аст. бикаш. алидин раҳмат. мо дамҷо калоншидагием. ку бинумтон? попро аз поп меояд. дар дасташ ҳамаш сурх аст. бисёр фикр накунӣ. дарагии маи тақдирам имрӯз баландӣ кард. маъзарат мехоҳам ҷаноби поп. ҳилабозӣ кардӣ бадбахт. чӣ хел ҳила? барои пулро надодан гапҳои ифлос мегӯя? ба ин гапҳо мо фиреб намехӯрем. ё пулро медиҳӣ ё дар ин миз мемурӣ. ака, домуло омад. кадом домуло? ҳоло инро накуштаем. ака, агар попро кушем чаро домуло даъват кардем? бояд поп даъват намекардем агар? шумо чӣ мегӯед? моро иҷозат деҳ шинем. чӣ гап аст? худаш чӣ гап? яке домуло, яке поп. ана ба шумо дунё ҳама фиребгар будааст. хайр биё бародар, ту қартаҳоро тақсим кун, дигар аҳамият надиҳ. домуло, шумо ин корро накунед. хайр нобуди ин поп, аммо шумо домуло ҳастед. айб аст, гуноҳ аст. айбу гуноҳ танҳо барои мост магар? ё худои меҳрубонам, барои ту гуноҳ нест магар? ту чаро бозӣ мекунӣ? ин хел бошад, гуноҳ аз мо гузашт домуло. туро ҳам мисли ин поп мағлуб мекунем. хоб кани биёде. تیزش بگی؟ چی گپ است؟ آخر تو دومولو هستی چی خیل میبری؟ چی شد؟ وقتی که بریدم حیران گشتی؟ آخر اینها دومولو و پاپ نیستند، اینیق پلیس هستند. یه بچه چه پلیس؟ یک گپوی میگی که آدم حیران میکنی. بچه ها اینجا پلیس هست، گریزید. بچه بسن. چی شد؟ اینها چقدر ترسان کرد بودن؟
бечора дума хода каран гирехтани خیر خیز رفتیم ما رو پلیس خیال کردن رفتیم کار نمیکنی چی خیلی کار میکنیم زود رفتیم آشنا اینها رو رها کن پول ها رو از کجا میگیری صاحب اینجا گریخته رفت گویا پول میدهد بگذار بعد میام میگیرم رفتیم аслан ман бо шумо қаҳрӣ карда будам аммо барои амри маъруф омадам. акам чӣ гуноҳ дорад аз пушти ту шуда маро ҷамъ кард ҳамин хел ҷони ман аста шӯ дар масҷид ҳастем кам гап зан лутфан бисмиллоҳи рраҳмони рраҳим муҳтарам ҷамоат амри маъруфи имрӯза дар бораи ризқу рӯзӣ мебошад парвардигор то кунун ҳеҷ махлуқро берӯзӣ нагузоштааст ва намегузорад худованд инсонро камризқ мекунаду беризқ не худо инсонро дар дороӣ ва дар нодорӣ санҷиш мекунад бидонед инсоният дар тӯли ҳаёташ рӯзе мешавад ки шоҳ мешавад ва рӯзе мешавад ки гадо ризқ аз ҷониби худованд аст баъзе инсонҳо мегӯянд ки мо меҳнат карда азоб кашида ба чунин рӯзҳо расидем пулдор шудем аз донишу савод ва меҳнати худамон аст ин ҳама молу мулкамон онҳо иштибоҳ мекунанд ҷамоати азиз ризқу рӯзии худованд аз саводу дониш ва меҳнати банда вобаста нест худованди таоло дар ин мавзӯъ дар китоби муқаддас дар сураи зумар оиди ин мефармояд сураи зумар ояти 49-ро бингаред худо мефармояд пас чун ба одамӣ сахтие бирасад моро бихонад сипас чун аз тарафи худ неъмате ба ӯ бидиҳем бигӯяд ҷуз ин нест ки ин неъмат бинобар донише ки маро ҳаст ба ман дода шудааст балки ин неъмат озмоише аст ва лекин аксари онҳо намедонанд рӯзии банда аз босаводӣ вобастагӣ надорад ризқу рӯзӣ агар аз саводу меҳнат вобастагӣ медошт инсонҳои нодону ҷоҳил сарватманд намебуданд ҳамчунин дар қуръони карим худо дар ояи 52 сураи зумар оиди ризқу рӯзӣ мефармояд оё надонистанд ки худо рӯзиро барои ҳар ки хоҳад фарох месозад ва барои ҳар ки хоҳад танг мекунад ба дурустӣ дар ин кор барои қавме ки имон меоранд нишонаҳое аст пас барои ризқу рӯзӣ ғам махӯред худованд инсонро камризқ мекунаду беризқ не ва ба ин восита мову шуморо санҷиш мекунад дар охир барои он инсонҳое ки мегӯянд ҳамаи молу мулкамонро заҳмат кашида меҳнат карда бо донишу саводи худ ба даст овардем гуфтаниям на бародар чунин нест балки ин неъмат аз ҷониби худо барои ту ҳамчун озмоиш дода шудааст ва рӯзе он неъмат аз дасти ту ба дасти дигаре мерасад муҳтарам ҷамоат вақти аз он шуд баъди намоз ҷаноза аст як хоҳари 20 соламон ин дунёи фониро падруд гуфт аз ин шумо ибрат гиред марг пириву ҷавонӣ намегӯяд пас ба умеде ки дар пирӣ тавба мекунем нашавед ки марг шуморо ғофилгир мекунад ва баъд аз марг аз худованд танҳо як орзу мекунед ки дубора шуморо зинда кунад то ибодат карда тавба кунед ва саратонро аз саҷда набардоред аммо мутаассифона ин ваъдаи худованд аст чун инсон вафот кард дигар роҳи бозгашт нест то даме ки зиндаед фурсати тавбаро ғанимат шуморед ва аз гуфтаҳои худо берун нашавед худованди таоло ин моҳи рамазон ки моҳи муборак аст моро аз савобаш бенасиб нагардонад гӯш кун камол агар тӯли як ҳафта бо ҳеҷ кас ҷанг накунӣ ба ту имконият медиҳам аз ростӣ бале аммо як ҳафта бо ҳеҷ кас намеҷангӣ шуд зебоям чӣ коре шуд нашуд намеҷангам қавл медиҳам о мелисҷон худатро пас задаӣ ку чӣ гуфта истодаӣ ором камоли сиёҳ як ҳафта танҳо як ҳафта ҳамихел не магар бо ту гап задам ҳа гӯсфанд ту чӣ гуфтӣ а
вай як ҳафта танҳо як ҳафта вай ҷаноби фаридун бо шумо як ҳафта пас во мехӯрем мешавад имшаб ту бар ин аблаҳро ман чӣ кор мекунам гош кун лаънатӣ вай ҷаноби фаридун бо шумо як ҳафта пас чун ду одами калон вохӯрда метавонем ҳозир мебинем ҳунар дорӣ ба майдон баро фаридунҷон намеравӣ лутфан хайр фаридунҷон намеравӣ лаин хайр ба хотири ту як ҳафта тоқат кунам ҷонам чӣ мешавад پیش از جنگاور شما خواهید ماند. سردارم هم دنبلو هم پاپ را از دست دادیم هوی خوردن لعینی دربارش بوده انیق شفقت بود لوند انیق شفقت بود آنها را بینه یکی دنبلوی ساخته شده از دیگری پاپی ساخته به شرف ها همش نشانه آخر زمان سردارم ها لوند به آن محله می رویم شفقت رو شاید پیدا کنیم او کرتکلس از دست دادیم نصیب باشه نوبت شفقت رفیق سردارم راستی که بگم از دست هر دومون هیچی نمیوه همین خیلی نیست ادامتگیر چقدر بسیار کم میزنی ها باز مثل پیشتر شدیم زیاد چی کار میکنیم اکنون؟ نمیدانم و باید کاری کرده اثبات کنم خودم رو سفید کنم دیگر چاره ای ندارم вай барои ба ман имкон доданат ташаккури зиёд мелис ҳоло ист як ҳафта нашудааст эй духтар ман ба хотири ту як ҳафта не як умр намеҷангам мебинем боз як умр намеҷангида будааст бачаҳо барои шумо ҷигори бипазам напазӣ намешавад яъне чӣ ниёз аст ба ҷугори пухтан бисёр хуб нишастаем инҷо эътироз намехоҳам омода мекунам ман худам мекунам зуд меоям ای وای خطر حیاتمون باز ادامه میکند اکا خدایا ҳар балое ки пеш ояд дафъаш кун иншоллоҳ
акай канон тааму хайлура кишта будӣ гуноҳ гирифта бошӣ ё не? ҳеҷ чӣ хел гуноҳ гирифтем таилақ. ӯ як одами ифлосе буд. мо савоби зиёд гирифтем. савоб. дуруст, савоби бисёр гирифтем. умедворам намефаҳманд ки ҷигори пухтаро аз берун харидам. хуш, ҷигори омода шуд. чӣ хеле ане? ман садои кафиданашро нашунидам. ин сири кори ман аст. ман бесадо мепазам. ҳеҷ чиз нашуда истодааст ку? бисёр хуб аст ака. ташаккур мекунам бунафша азизам. дастат дард накунад санамҷон, бисёр хуб пухтааст. оши ҷонат ширинам. наҳориро ҳам ман мепазам. шумо хоб кунед, ман хӯрокро омода карда шуморо бедор мекунам. ака, ту ба ин духтар бовар накун. занги соатро ҳатман мон. ҳиҷрӣ, шумо хурдан гиред, дар банд либосҳо монда буд. ман онҳоро гирифта биёрам. ту биншин санамҷон, духтар дар нисфи шаб берун намебарояд, ман худам ҳал мекунам. ё худоё, ҳоло чизе нашудааст. дар ин кор чизест, аммо ака, ин ҳариф кӣ бошад? ман чӣ медонам он ниқоб дорад кӣ бошад? ин бадбахт кияй? ту кисти писарам?
ака дар дасташ ҳам шамшир дорад. писарам ту ки ҳастӣ? канони девона, намик ва шараф. ака ӯ номҳои моро медонад. ту номҳои моро аз куҷо медонӣ? пеш аз шуморо куштан як савол дорам. ҷанговар кист? ту киро мекушӣ эзор сурхат? аббо ана ин либосо гапи дигар бародар. безор шудам ба ҳамин либосои поп. як креси калон да гарданам кашол. на бобои қодириш метарсам, на канони девонаш. бӯи баҳоре. ана ака уна сӯзӣ? ҳай шавкат, чӣ хел ҳастӣ? бача сӯзам, шумо сӯз ҳастӣ? эй бешараф, чӣ кардам? либоси попро кашидӣ? сардорам, либоси попро ки кашидааст ки акаи унал ман мекашидам? уна гуфтам фиребтон кунум нашида. зинда боши акаи унал. кен инҷо биё. намиём. нагуред. инҷо биё, бешараф. исто. сари паварота зур тоб хӯрдӣ. офарин шавкат, офарин. бача мемонӣ ором бигардӣ. оҳо, бача бо ту кӣ? шавкат, ту номи мара куҷо медонӣ бародар? пеш аз туро куштан як савол дорам. ба хайр бошад иншоалло. ҷанговар кист? бача ман ба ҷанговар монандам. ман ҷанговар панговар нестам. вай ин гапҳоро мон. ман ба ту як чизро гӯям. ту он нақши аднани ҷасурро чӣ хел иҷро кардӣ? қасам мехӯрам бисёр беҳтарин буд.
چی فکر کردی؟ لازم شود ما هم دل جوشان داریم. دوشش حلالت با. ملیس می‌درویم، بسیار دیر شده است. می‌درویم وگرنه اینجا خوبه میبرد. بیا رویم. رفتیم. آه جانم، تو را یک روزی با حضور ندادم. قول میدیم که خوب می شود. روزهای خوب را می بینیم. کلتاکیلس و کمال سیاه امشب جزای اژدهار سرخ را میبینه. جنگاور